Ndasuje mwese mifuriza kugira ibihe byiza gumbana ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Murabizi ko turebera hamwe byinshi bitandukanye byiganjemo amakuru atandukanye ari kuvugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, ariko hani twibanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane ko ariho hari umutekano muke, kandi umutekano waho muke unagira ingaruka zikomeye cyane ku karere kose muri rusange. Ariko n'amakuru yo hanze y'akarere ntabwo twayirengagije, nubwo muri iyi minsi dusa nk'abari kwibanda cyane ku karere u Rwanda ruherereyemo. Ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwicamo ibice bitandukanye, ntabwo ari mu buryo bwo kugenzura ubutaka gusa, ahubwo no mu ntego y'amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kugaragaramo ibibazo bitandukanye biri gutuma bamwe bahitamo gufata iya mbere bakitandukanya n'abandi. Si ibyo gusa ariko n'imirwano irakomeje, turaza kubigarukaho, aho imirwano ikomeje hagati ya AFC mu 23 ndetse n'abafatanya na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo barimo Wazalendo, barimo ingabo z'u Burundi, barimo abacanshuro n'abandi batandukanye bari ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka duhere mu ntego y'amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibintu byadogereye. Ku munsi w'ejo nibwo nabwiraga ko Tshisekedi adafite gahunda yo kuva ku butegetsi, ndetse yaninangiye yerekana ko mu by'ukuri ngo atazava ku butegetsi mu gihe intambara izaba ikomeje. Ndavuga intambara ihuza AFC M23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitabe binumvikana cyane ko nyine mu gihe AFC M23 izaba ikigenzura uyu munsi, Tshisekedi atazigera ava ku butegetsi. Ibyo byaje guherekezwa n'imvururu mu ntego y'amategeko. Ntekereza ko iyi mvururu mu ntego y'amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuzasiga hangiritse byinshi. Uti byagenze gute rero? Abadepite bo ku rwego rw'igihugu batuye baturutse mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri bo bahisemo gusohoka imirimo y'inteko itarangiye, hari mu rwego rwo kwerekana ko bo batitaye ku bwicanyi n'intambara bibera mu duce batorewemo. Ibi kandi byabaye kuri wa gatandatu, ubwo nyine birumvikana ko ari ku munsi w'ejo, ubwo bari abadepite bafashe umwanzuro wo guhagarika ibikorwa byabo mu nteko y'amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamagana ubushake buke bwa politiki mu gusuzuma umusaruro w'icyemezo cya Perezida Felix Tshisekedi cyo gushyira mu bihe bidasanzwe Kivu ya ruguru na Ituri zikayoborwa rero n'igisirikare mu byiswe Etat de siège, aho rero ibyo byatangiye mu mwaka wa 2021 kugeza uyu munsi ziriya ntara zikaba ziyobowe n'abasirikare. Iyi mirimo y'inteko rero yaberaga mu muhezo, hari mu nama idasanzwe yarimo ba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, minisitiri w'ingabo na minisitiri w'ubutabera, biga rero kuri kiriya kibazo cyo kuyobora igisirikare muri ziriya ntara, cyangwa se kuyoboza igisirikare aho kugira ngo hayobore abasivili. Aba badepite rero baturuka muri Kivu ya ruguru na Ituri bakaba bavuye mu cyumba iyi nama yaberagamo, barasohoka rwose inama itarangiye, ngo bari mu rwego rwo kwamagana ndetse no kwigaragambya, bagaragaza ko kiriya kibazo kitakigibwaho impaka cyangwa se kiba cyashakirwa umuti, ahubwo bahisemo nyine guhashyira abasirikare, bararekera nk'aho ikibazo cyakemutse. Radio Okapinyesha amakuru iravuga ko Furaha Uma Daniel watorewe mu ntara ya Ituri ahitwa Mahangi na mugenzi we Safari Nganizi Jeanke watorewe muri Masisi ni mu ntara ya Kivu ya ruguru, ngo baninze cyane imitwarire ya bagenzi babo bava mu zindi ntara, bavuga ko ngo batari bakwiye kuba mu by'ukuri basohoka mu nteko itarangiye. Nk'uyu Furaha Uma Daniel yagize ati, turi hano kugira ngo tugaragaze akababaro ku myitwarire ya bagenzi bacu bo mu zindi ntara bananiwe kumva uburemere bw'ibibera mu burasirazuba. Akandi yavuze ko ngo nta mpaka zifatika zigihabwa ku kibazo cy'umutekano muke. Anavuga ko rero ngo cyane cyane mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero ashinja u Rwanda gutera Kongo. Gusa ibi birego u Rwanda rukaba rwagiye rubihakana mu bihe byatambutse, natwe tubigarukaho mu bihe bitandukanye. Ikindi kibazo kandi ngo ni cya ADF ikomeje kwica inzirakarengane mu turere twinshi two mu ntara ya Ituri, cyane cyane Ibeni, Mambasa ndetse na Irumu. Ati niba abaturage bararimbuwe, ati ninde uzadutora cyangwa se nyine uzadutabara? Ati nyuma ya byose se ninde tuzajya kubwira duhagarariye, tukajya kumubwira tuti impamvu ibi bikomeje kuba bimeze gutya n'urya, kandi twe tubahagarariye twakabaye twakora ubuvugizi mu nteko. Ati niba abaturage
barimburwa ninde uzadutora, ati nyuma y'ibyo byose se ninde tuzajya kubwira duhagarariye. Depite Jacques Safari Nganizi nawe akaba yagaragaje ko ngo yagiye akurikirana uko ibintu byagenze nyuma yo gushyiraho ibihe bidasanzwe muri Kivu ya ruguru na Ituri, ndetse ngo kuva igihe gishize abadepite ngo bagiye bifuza ko habaho impaka zijyanye nabyo, ariko izo mpaka ntizaba. Kandi bisobanura agira ati kuva muri 2021 umwaka Perezida wa Repubulika yatangaje ko igihugu kigoswe, ati twasabye impaka mu nteko ishinga amategeko kugira ngo tuyisuzume, atari ko twasanze izo mpaka zidashobora kuba ku mugaragaro. Umudepite rero akaba yavuze ko ngo yatunguwe cyane ngo n'icyemezo cyafashwe mu nama yo mu muhezo, ati twababajwe cyane no kubona ko bagenzi bacu batoye icyifuzo cyo guhagarika impaka igihe twari turi mu nama. Kubwe rero ngo icyemezo kikaba kije nubwo ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba ingorabahizi mu bice bitandukanye by'umwihariko uburasirazuba bwa Congo. Ati ifasi ya Beni, intara yose ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri yugarijwe n'umutekano muke. ADF irimo kwica abantu ibeni mu minsi 2 ishize bateye umujyi. Jacques Safari Nganizi akaba yanamaganye icyo yise kutita ku bayobozi bamwe batowe bahanganye n'uburemere bw'iki kibazo. Aho rero we yagaragaje ko ngo biriya biganiro bifuza ko byaba mu ruhame, ariko ngo ntibyigeze byemerwa. Rero kuva ziriya ntara zashyirwa mu bihe bidasanzwe zikayoborwa n'abasirikare ndetse n'ubundi ubufasha bwa gisirikare bukomeje kuyobora iriya ntara, n'ubundi bagaragaza ko nta cyahindutse, aho ibitero bya M23 byakajije umurego ndetse binafata umujyi wa Goma mu gihe umutwe wa ADF nawe akajije ibitero no kumeje kwica abasivili batari bake. Mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ho hari izo mpaka zo guhindura itegeko nshinga, abanyepolitiki bo ntabwo bumva impamvu kimwe uburyo referendum izaba mu gihugu hose uretse mu ntara za Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo mu bice bigenzurwa na M23, kuko izo ni impaka zimaze iminsi. Abantu baribaza niba amatora y'umukuru w'igihugu ataba kubera ko ziriya ntara zigenzurwa na M23, gute amatora ya referendum yo yashoboka? Kandi byose bigomba gutorwa n'abaturage mu nyungu z'abaturage, bakaba ari bo bashyiraho ibyo byombi, yaba president ndetse na referendum. Abandi bakibaza batese mu by'ukuri referendum ni ifite agaciro kuruta amatora y'umukuru w'igihugu, ku buryo yo igomba kuba no mu bihe bidasanzwe. Umukuru w'igihugu yatangije avuga ko nta matora yaba kubera ko harimo imirwano hagati ya M23 ndetse na leta ya Congo. Abantu bakibaza batese kuki yumva ko noneho referendum yo yaba, bagatora n'ibitegeko nshinga rihinduka cyangwa se bidahinduka, ariko bagaheza ibice bigenzurwa na M23, ariko amatora yo ntabe, ndavuga y'umukuru w'igihugu nabwo wenda ngo baheze ibyo bice. Igerekana ko icyo Tshisekedi wagamije ari uko referendum itorwa, ubundi bindi bikazabiza nyuma, ariko referendum yatowe. Rero abadepite bivanye mu nteko ishinga amategeko, wenda ku bantu batabyumvise neza, bo icyo batumva ni kimwe, ntabwo bo bumva impamvu leta ya Congo ikomeje kuyoboza biriya bice abasirikare, kandi n'ubundi bigaragara ko kuva muri 2021 batangiye kuhayobora, ndavuga abasirikare, nta kigeze gihinduka, ndetse byanarangiye M23 inafashe umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Batese ko byananiranye n'ubundi ko ntacyo bari gukora hariya, bavuye hakayobora abasivili, abwo wenda abasirikare bakaba ari bo bacungira abasivile umutekano. Mu gihe izo mpaka zikirimo rero n'ubundi murabizi ko hanacitsemo ibice kubashyigikiye ko habaho referendum, itegeko nshinga rikaba ryahinduka, ndetse n'abadashyigikiye ko habaho referendum bagaragaza ko mu by'ukuri uko itegeko nshinga rimeze rigomba kuguma gutyo, by'umwihariko ibijyanye na manda z'umukuru w'igihugu. Nibazo rero mu by'ukuri bitarasobanuka neza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko binakomeje guteza ibibazo mu nteko ishinga amategeko. Tukiraho rero inyeshyamba za AFC/M23 ndetse na Wazalendo zikaba nazo zikomeje gucakirana mu mirwano iri kubera ibuhimba muri grupoma ya Warawo. Ni Warawo Yungu ingike biherereye muri territoire ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe imirwano yatangiye ku munsi w'ejo kwa gatandatu tariki ya 13 Kamena. Buhimba rero ukaba ari umujyi uherereye ku mupaka uhuza intara za Walikare na Masisi. Ni isaha navuga ko imirwano igikomeje. Amakuru rero atangazwa na Actualité.cd avuga ko imirwano yabaye nyuma yo kurasa ku birindiro bya Wazalendo ibuhimba byabaye kuri wa gatandatu nyine, aho rero
ngo hagana mu masaha y'isa 9 z'amanywa ku isaha yaho ngo aribwo imirwano yatangiye nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi abivuga. Urusaku rero rw'ibirwanisho biremereye cyane ndetse n'ibyoroheje rwumvikanye cyane mu birometero byinshi uvuye mu karere k'imirwano. Ubwo rero bwarakwiye cyane mu midugudu yakikije nk'uko abayobozi gakondo baho bitangaza. Kubera rero imirwano ikaze cyane, abaturage ngo batinye ko imirwano yazamuka ikagera no mu midugudu yabo. Aho rero mu cyumweru gishize nabwo umujyi wa Buhimba bivugwa ko wugarijwe cyane n'inyeshyamba za Wazalendo zimaze kwirukana inyeshyamba za M23 nyuma y'imirwano ikaze bahangaremo mu cyumweru gishize. Ngo birukanye M23 bakomeza kugenzura uwo mujyi, ariko ibintu bikomeza kuba bibi cyane kurushaho kuko M23 nayo yakomeje kwataka yavansa ikeneye kwisubiza ibice yari yambuwe n'iyo Wazalendo, ndetse imirwano irimo kandi ikomeje yatangiye ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Ngo M23 ikaba imaze gusubiza inyuma cyane aba Wazalendo, gusa nabo nubwo basubira inyuma barongera bakataka bagamije kongera kwisubiza ibice bitandukanye bambuwe. Ni imirwano ikomeje iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Kinshasa, naho ibintu bitoroshye by'umwihariko mu bagize inteko nshinga amategeko bahagarariye abaturage. Bigaragara ko mu by'ukuri nyuma y'imvugo ya Tshisekedi watangaje ko amatora azategereza ko intambara irangira, ubona ko bw'intambara isa nkaho noneho iri gutangira bundi bushya, iri kubura bundi bushya. Ikindi kandi wamenya nuko abarwanyi ba M23 barwanaga buryo badafite umushahara uzwi. Sinzi n'iki kintu wari ukize. Barwanaga badafite umushahara uzwi, ariko nyine amafaranga yaboneka bakaba bahembwa, baragegezaga bakabafata neza mu buryo bushoboka, ariko nta mushahara mu by'ukuri uzwi ku buryo bavuga ngo umusirikare wa AFC/M23 ahembwa uyu mushahara. Gusa kuri ubu ibintu bisa nkaho byasubiwemo, kubera ko umutwe wa AFC/M23 watangaje ko ngo watangiye guha abasirikare babo umushahara wa buri kwezi uhoraho, mu gikorwa ugaragaza nk'intambwe nshya mu kubaka ndetse no gutunganya inzego zawo za gisirikare ndetse n'ubuyobozi mu bice bitandukanye ugenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru rero yatangajwe n'abegereye uyu mutwe avuga ko abarwanyi bato bari guhabwa hagati y'amadolari 100 n'150 ku kwezi, mu gihe abafite nyine amapeti yisumbuye bitewe nuko abasirikare bagenda bazamuka amapeti ya rutana bagenda bahabwa amafaranga yisumbuyeho. Gusa private umwe udafite ranka na rimwe arimo guhabwa amadolari agera ku 100. Iyi gahunda kandi ikaba yaranemejwe na Benjamin Mbonimpa, n'umunyamabanga uhoraho wa AFC/M23, wavuze ko uwo mutwe ugeze mu cyiciro gikomeye cyo kwita ku basirikare babo mu buryo bwihariye. Rero uyu Mbonimpa agaragaje ko igihe kigezweho hari igihe cyo kwita ku basirikare babo mu buryo bwihariye, kandi bakirinda ko bagira icyo babura mu rwego rwo kubafasha kwitwara neza ku rugamba. Mu butumwa yanyujije kuri X, Mbonimpa yagize ati ni icyiciro gikomeye mu kwita ku basirikare bacu b'intwari. Ubuvuzi ndetse n'ifunguro rya buri munsi birahari. Ku bijyanye no kubaha ibikoresho bya gisirikare n'imyambaro, umuryango wacu ubikora neza cyane kandi mu buryo buhoraho. Amwe rero mu mashusho yakwirakwijwe ku nkoranyambaga yerekanaga abarwanyi ba AFC/M23 basabwe n'ibyishimo cyane nyuma yo guhabwa aya mafaranga, batangiye no kujya banayifotorezaho cyane. Abo n'abasirikare nyine ba AFC/M23. Rero bamwe mu barwanyi bavugaga ko ngo gutangira guhembwa ari ikimenyetso cyo guha agaciro ubwitange bugaragara, kandi banagaragaje kuva bakwinjira muri uyu mutwe ndetse no kwinjira kuri urugamba. Rero umwe mu barwanyi wahoze ari impunzi mbere yo kwinjira muri AFC/M23 muri 2022 yavuze ko amafaranga batangiye guhabwa ari uburyo bwo kubatera imbaraga mu gukomeza urugamba, bavuga ko rugamije gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko impamvu aba basirikare banakomeje no kurwana ndetse bakarwana batiganda nuko n'ubundi wasangaga aho bari kurwana, abo bari kurwanira n'abaturage babo, abo bari kurwana aho bari kwicwa umunsi ku wundi n'abaturage babo. Ntabwo warwana ku mubyeyi wawe, urwana ku bavandimwe bawe ngo wabone ubuzima nurangiza wigande ngo ntiwahembwe cyangwa se ngo wahawe umushahara mutoya. Oya, aho ngaho urwana wirwanirira kuko urwanirira abawe, ahubwo iby'ibijyanye n'agashahara n'amafaranga bikazaza nyuma. Ariko kubona no batanye no guhabwa n'aka gafaranga nibyerekana ko mu by'ukuri ari imbaraga bongeye kongererwa, mu gihe n'ubundi bari bakomeje kwitwara neza ku rugamba, bakomeje guhanganamo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'irihuriro muri rusange, bakomeje guhangana umunsi ku wundi. Ngayo nguko Kinshasa nuko byifashe mu nteko, ku rugamba nuko byifashe muri AFC/M23 nuko byifashe. Amakuru ni menshi atandukanye bahari umunsi ku wundi. Iyi ntambara irakomeje, nyaboneka ntabwo intambara yahagaze ahubwo irakomeje. Aho rero
ya M23 na Wazalendo bakomeje guhanganya cyane mu mirwano ikazi iri kubera ibuhimba. N'uyu munsi nakoze inkuru abariyo bari kumbwira ko intambara n'umundi ikomeje, bari kumva ibiturika, bari kumva amasasu mu kirere cyane, bagaragaza ko n'umundi intambara igikomeje. Ubwo rero turakomeza kubakurikiranira iby'aya makuru, turahari ku bwanyu. Je nitwa Emma Bruno Mbonywera, kora subscribe, like, unakoreshe usangiza iyi nkuru cyangwa se n'inkuru zacu zitandukanye abantu bagukurikirana, bityo dukomeze gusakaza amakuru atandukanye hirya no hino mu isi binyuze kuri YouTube channel yacu ku Ngoma TV show. Mwakoze, mugira amahoro.